Inggih idedane karya sapunika sesolahan saking Kabupaten Bangli. Lunas tepuk tangan duenya. Sanemaken galah katur majeng pamilat kaping 4 saking Kabupaten Gianyar. Igihan gong wedalan Kadek Chandra pinake juru bapang lan wayan Divya Adiguna pinake juru genang. Taler sekegong pengiring inggih punika sekegong Gurnita Sandi Banjar Losan Klungkung. Inggih galah aturan titian.